Haringkat kajing pedang buram ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC yau Zenit M Sangma MLA berim ke rang salkona ubala no ya ke All India Trinamool Congress hagajia donlang Uchela Kumar General Secretary ke All India Congress Committee in charge Meghalaya u Anthony Matthew Joint Secretary AICC in charge Meghalaya uba Vincent H Pala President MPCC u Saleng E Sangma MP Lok Sabha Natura Parliamentary Constituency lem kiwe kinoyalam ha Congress Bhavan Chilong hakarno Paisngi jangka arpu kandai tarik risau arja arpusan ke MPCC kala pediang buram ru ya ke jingwan penyesok kiwe kinoy lam bekentup yoba Lionel Nongklau unong Tremont ngobha uble ai reng hak election MDC arja arpusan Khasi Hills Autonomous District Council na Milliam constituency Henry ubaklampoi syakathong Kumban Shukdo baka Congress kala brut sendon haka jingdon MLA haying dorbar thawan ke Jila Meghalaya dak jingpet no uba Ronnie V Lingdo u MLA kameliam syaka National People's Party haubenai nai tung mentau senam uba Lionel ule kun kumukur tong klamseng persya ya sangut kiwe pat hak election MDC ke beladap kata kakong Ivan Dublin F Lingdo ke Voice of the People Party ke job ya kening election uba Gilbert lalu na ke United Democratic Party uba Ban Piralang basayo moit ke Congress uba Finance Star Kharkongor ke National People's Party Menta da kejingwan penyesok pura uba Lionel kumta kendon kejinga trailang beruba Ban Piralang basayo moit ha kejing yat lenti ke parti na ke benta ke election MLA House 6 arjar arpupra ha kejinga keren bat usulong mil uba Lionel ulaong ba arpa unyos 6 bola yat lenti kumunong Tremont ngobha bat kejing mi jong ha ke election MDC kalong ban yok kalat ban syakri khamha ya kinong shong snong ka constituency Henry kampat thau yo u pi ha kejinga inti jonga aku news dalam kumu nong Tremont soba nama syakri ke imang salang hamtam iki beduk ki baguduk ki babang ki bastom but kejingbi ke jongai syaka election syaka ni ke KCTC kalong bangan kamla ban syaka ni khamba ya ki patpa dilesi kejingbi ke jonga ublei umpat ibet how to report Badlah syarem ngawan balai. Tiadien bangalarem ya ke election ngam shimla jano dan kierno na patbat. Henry ngami dak jingkit kali bangan nyai trei. Da kalong hak no ka benta. Kum taong nong Tremont semua. Dia bangarum sekisnong kita. Ki patba ki om yana ki ai chungun yana ki ong balen lada pinyale independent hi ka khamstom na kamta jumpi ba pinyo ya ka chingchop namar manhakani ka last election MDC ru ngadai haka board ngilit canvas election pro kilaya mudur nanai kilaya smuskam bangan yo jinjom namar bangaklan ma marang laya jan lupa ki patba tenrei hamangai le independent kami kejing pun top ria nang ni nang tai kham tam le hakapor arsin shwa election kiladan ki brio na ki pat ki party ki pada kilida jo ki party kila angba uni u independent uladap yete kula lupa batni ba anda ulah job on sawan syaka party jong teka tu ka bla pen kelak iki pat ba ki jeng hat ba ngasu turu Baladang ile independent kat kamsyam jing ngan marngayat marway ti hakajing perkhat kajing pusan padlin ba kajing duai blay upersat nsim yang limba juki pat ba jong kamelim bakin kentu yang bikin aja pun yang bangan rung suka parti kongres namar hada jingat linti kajing im kajongaru ngadai upre baju kersyani ka kongres natu bangalak sedang ban yo tap vote kayeng kesem ke jongaru kayeng kesem ju kia jongaru kadai ka kersyani kongres ti abang ngap perhat ngapusan bat ngabishar yaki kam juga kongres ka kongres kadai kawai naki National Party kamtam na kabanta juni kirit pat kabadai ru ke Jelakistan kadai kenong yada kadai kaba penne pensa
ya kani ka jing money play livelihood kabapet kabakni ya kiduk kisuk kumbapiyo hakaseng Congress hakapor kapakadan hakabor kalau nak pun kijing mentoy nakabenta kibaduk kibasuk kamtam kani ka jing tray kibamenta kabayat kabadang yai biteng kabakalau nak ka Congress kata ka MNRG kipat ba kilayo sisay ka kam ka jam kamtam hakani ka jing hiran jong ka partai bat kaseng Congress kadai kaba yada kaba maintain ka constitution kabadai kaba yada ya ka jinglong red pat ka jongi kadai kaba persang bandele kat bala panwanra ya ka jing bishar kaba hok bat ka jing ya ring kador halaki param leo klam dapet silang kamat la pihe ne pirit haka jing haka long brio haka man brio ngarung syo Congress daka jing ajing mut jongi pat ba kan la bantre kham ba shu shu ya ki bangala jule boro sikata bat ka ideologi jonga pada kan ne bit kumju ban yarap ya ki batuk kibasuk ki bapang ki bistom haka jenjar ka jongki ban pet nakabenta ki khon samla hakakam yo kam yo jam bat kadai kaba ngan hab ban long kum utok siang nakabenta ki mlang salang hakish dong ki thau hakamilim bat haka jela borok kowe kata te kadai ka kaba ki pai ba kila ban pa hi limba ki media ba ila i konsuat iya ka milim constituency dakabak irong syaka NPP ngambani bangan komen sala kata nomor bakadai karai ke jumi imo bat sanga kelemdan ke kongres aku dokopor nomor ndu mencor ngampat dan ka kongres ngasulong unong kersan nabar ni utaw nung mo ngade blaile election arpu praru nganile na ka kongres nganlong ko potential candidate dalam takasong kongres tambah yamanta ngan hap penklan ya kapati ringkat kejingi trilang bat iba ban pira basa yaman ringkat baka tim kejungi ban penklan ya ka parti ban let segisnong kita ban ikendo ikipat ba ban ya jan ban ya kit ya balen ya kejingi ya jungi pat ba ha katan malim bora kowe kadai ka jing kwa jungi pat ba ka jing ai jing mot ti hadin ka jing kendo badi ba ban pira ila kranchai bai ba ban pira imdan intention ban ile la kadai ka MDC la ni ya kani ka election MD ka bansoan tang bahak tu ko por kim yo bri bat ila itu engaru yang ha ka basdang le kila dan jumut ban approach yang bagan ile na kaseng kongres ha kani ka MDC election ka ba badan tamakum bri umpat ubrang surung sa kajili politics ngaru ngampat dan mon bagan ile na kanunu ko party ngaku ban let choice ki pat ba ka kata kajing itu jing pai ba yang akum unong triman sengau ba bajingan inti jonga nama kani kandai ka linti ka batma ya ka political journey ka jonga ngit scam bakani kajingan inti jonga ka dei ka jingiran inti ka jong play na ka banda ban ai jing shikri ka bakam ba ya ki pat ba ba kermen ba limba ki kam ki bangan tre ka bangan yarap ki pat ba kalat kan sepli nak benta ban asya kata jing shikri ka ba ban lat nak kata jing sha ino ben ki jing sha ban ben ki pat ba jong ban lim pa dia ka jela borokoi pat ngasajit bangan rumru sya kani ka National Party namar ya ki jongi nila lang pensengau sya Delhi yang malah ada kasulong bagi regional politics kebukan kutang ni ini bagi dan pada National Party kalong vas ki isu nila bandra ni dan jeng kemen ba ke parti kongres kan sawan biang aku bo Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.